Da li postoji neko ko ne voli domaće uštipke? Kod nas u kući ih svi obožavaju. Meki, vazdušasti i tope se ustima. Testo je univerzalno, mogu biti i slatki i slani, tako da odmah krećemo sa pripremom. Najpre u činiju sipam 100 ml mlakog mleka, izmrvim 25 g svežeg kvasca, dodajem 1 kašičicu šećera i 1 kašičicu brašna, pa sve dobro promešam i ostavljam da se kvasac aktivira nekih 10 do 15 minuta. Sada dodajem 200 ml jogurta, 1 kašiku grčkog jogurta. Umesto grčkog jogurta možete dodati 1 kašiku kiselog mleka. Sada dodajem 2 jajeta, 1 kašičicu soli i sve dobro promešam. Da vas podsjetim da za sve detalje, nutritivne vrednosti i pisani recept posetite sajt eninakuhinja.com. Kada je smesa ujednačena, dodajem meko belo brašno tip 400. Postepeno sipam i dodajem pomalo, a bit će vam potrebno ukupno oko 450 g. Sigurna sam da sve sastojke imate kod kuće, tako da se nadam da ćete mi javiti utiske kada napravite ove fantastične, mekane, univerzalne uštipke. Sve vreme mešam kašikom uz postepeno dodavanje brašna. A kada struktura testa postane malo gušća, onda prelazim da radim ručno. Najpre premesim testo lagano u činiji, pa prebacujem na pobrašnjenu podlogu. Preko testa i dalje postepeno sipam pomalo brašna i mesim nekih 5 do 10 minuta dok ne postane pod rukom glatko i mekano. Ne lepi se pod prstima, tako da je spremno da se prebaci u činiju, a zatim raste nekih pola sata. U činiju sam sipala malo brašna, također i preko testa opet sipam malo brašna, pokrijem prijanjujućom folijom, zatim krpom i kao što rekoh, ostavljam da raste nekih pola sata. Nakon pola sata sklanjam krpu i prijanjujuću foliju, tako da je testo spremno da se razvije. Prebacujem na podlogu, opet dodajem vrlo malo brašna. I testo sada razvijemo klagijom debljine 1 cm. Trudim se da testo razvijem u obliku pravogonika kako bi kasnije mogla da sečem na jednake, također pravogone jastučiće. I gledam da svi uštipci budu lepo oblikovani. Sada u tiganj sipam ulje, a kada je već zagrejano, polagano spuštam uštipke na prženje. Nakon minut 2 okrećem na drugu stranu. Gotovi su kada dobiju zlato-žutu boju, a prebacujem ih u tanjir koji sam obložila ubrusom. I standardno ponavljam postupak dok ne utrošim sav materijal. I ovi mekani univerzalni uštipci su gotovi, spremni da se probaju. Možete ih kombinovati sa sirom ili jogurtom, možda kajmakom ili grčkim jogurtom, a slatku varijantu sa kremom ili džemom. E pa dragi moji, ako vam se dopao recept, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Enis Delight, za još puno ukusnih i vrlo kreativnih ideja. A mi se vidimo ponovo uskoro sa nekim novim interesantnim receptima. Do tada uživajte, prijatno!